Koji je radio na osiguranju. Smrtno je stradao potpuno nedužan čovjek Rasim Arapović dok je smirivao tenzije između aktera sukoba. Mještani Skokova su u strahu jer je ovo, kažu, samo jedan u nizu incidenata Čauševića za koji se saznalo samo zato što je stradao nedužan čovjek. 26-godišnji Amel Čaušević je od Nijaza Merdanovića, vlasnika obližnje trgovine, tražio novac u zajam, a kako bi vratio dug na kocki. Kada mu je ovaj odbio dati novac, izvadio je lance iz auta i počeo lupati po vratima trgovine. Napravio incident koji se pretvorio u tuču, a prethodno je razbio staklo na vratima. Vlasnik prodavnice Nijaz Merdanović i njegov otac Hasib upozoravali su Čauševića da će, ukoliko ne prestane, početi pucati, što su na koncu i učinili. Kojom prilikom je od posljedica otvaranja vatre jedno lice, Arapović Rasim, osoba koja se tu zadesila, praktično smirivao situaciju, dobio je smrtne povrede. Mještani su u šoku zato što je zbog neraščišćenih računa Merdanovića i Čauševića smrtno stradao nevin čovjek, ali i zbog činjenice da danas svako ima naoružanje i nikad se ne zna kada će ga i koristiti. Evo, svakodnevni slučajevi koje registrujemo po pitanju kriminala, ubistava, samoubistava su slika koja potvrđuje ovo vaše mišljenje da je ovo period koji je mnogo teži po pitanju kriminala nego što je bio čak i u predratnom pa i u nekim fazama ratnog perioda. Na cijelom slučaju rade policija i tužiteljstvo Unsko-Sanskog kantona. Svi učesnici ovog krivičnog djela su lišeni slobode i nalazi se u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Bihać i nad istim je zavedena kriminalistička obrada. U našoj se državi sve češće i manje rasprave završavaju upotrebom oružja. Stručnjaci tvrde da na podizanju nivoa sigurnosti i vraćanju starih, odnosno stvarnih moralnih vrijednosti moraju raditi svi, od roditelja, škole do policije i pravosuđa.